We muiritu hana Reverend Joy guthakara. Bwana asifiwe. Amen. We sister yake. Yeah. Mundu ucio anyu ni mwega. Muno. Ungigwa kirwo muno. Peter ni arutaga. Ni murakena kwanyu gukigia na maguta macio. Ni mukumutia. Ni muri munyitagirira tondu wira uyu ni ubataraga andu akunyitirira mundu. Yangikaga kire ramuheaga agitware kanitha-ini. Tukaiganira. Ni mukaiganira. Tamwire ciugo ta brother sister yake. Tuigue uria ungimwendithiria. To my senior brother, first I'll tell you congratulations. Witu na wetare muthomu. Na riu ni weka ya bararitie. Kayaro utukoria. Aya, yo. And thank you for supporting me also when I was in the university. Na wadu magira bia na watu utagawira watu ti. Kayaro kwa bararia pio. Aya. Ndio hiyo. JCM inakuwa aje? Hivyo. Mwakigwa iso ngeno awanu. Alwanye na neiga. Rwa maito no awanu. Umuriragia mukariria kinya bishop wanyu. Ukanithari. Lakini si ni vizuri. You know, ndamwira atiriri haha. Na guku iguru kwina kundu gwa guthie. Peter ni itwa atu aria guthie na guku ki. Guku iguru gutithiagwo na githomo. To githomo kingi gutwara nako. Na guku iguru guthiagwo ni matua. Etiguo.